Toronto. Videncia, Yadasi, Linda Drowa, Udi Abudin, that Yamishamo, Sandra Benson, Yadamwasi. Also, Pese Boni D. Nansu Sikano Pese, the Bessimin Sem, Inye and Saka. O sister, Oba Tuntumbi, Osema Moody, and now, O sister, and so the hour the buy any some patched day. Bible said you move body, a family ready. Near why Unami Femi was so poor and fama. Ebusia for 30 minimum can down on. Unyamina Manabasa so. Ama Matiko, Konya Frey, woman of faith. See, the Lord is our victorious banner, right? Sister Bako say, beautiful banner, I'm saying every in our account. Yeah, Marco could do for. Yeah, chair when you're me. Na ye bompaye ye sua de said ye bedo ye kunum na ya fa bu ye kunum eti ese ma okunhu hia otimi adu ache wa ma okunhu hia no owu ntama obeje wa ya ase enuti ye tete ma no na ye wo platform online prayers Saturday bia ye bompaye 5 to 6 na no kreni onyame ye adwuma say ye start ikoi mama mako 10 eno nyame amo manyensen a omo nyina platform so a eye evidence na omo scan report ne omo pregnancy report nyina gu ye platform so a ebusuafo de onyame ye no ehu eya ebusa ho se na ye kra de ne ye ya onyame timi fa so eye bibi na ye nyame adi se next year November e be ko ye conference no yede ma ebekire se we ni evidence ni onyame ayeni nene omo se ya maame yesi aboa no ne ntakra ene ma ne yekese enano mebusem se soro so na sem de edu achi ma ho yede omo se yesi ebebo wachi dom ne so yede bi eba beboa edwumadi no eti na woman of faith for ma we Asante region your regions that year conference we falu bo nyina bai you were all over Ghana na Asante region yi ni pani bi say omumra presentation for woman of faith the Lord is our victorious banner. Women of faith, the Lord is our victorious banner. Women of faith, the Lord is our victorious banner. Mauku hiao na watimiare wache Mauku hiao na watimiare wache pia eti mesa pia ene ma dan na matranse mesa pia te say Yesu adom mommy me ho ye pa so for ma me nim se won so ho ye me ho ye pa anti dan na so te say yankopon adom anti dan na de odon hia me call for so pa wani achi de odon hia me call for so Allah wallahi ban so ronko wa she Allah ai yankopon adom o nyame adom enso me ho ye se de mu nyina mo ho ye yo mesa pia ewie ya odi adofo abelfa yo mommy yeda wase pa nyame nhyira ene wakwanya a etese yi a wode ama yen women of faith for ma wie ya hohoaho a nyankopon nam so adikuo a eni die ewomu aba abedom yen nipa ni bi te se yen nom aba abedom yen na enche bia na yetete se adoye bi koso ewo sompa ha sei na nyankopon so de wadom yesei na wo hye animunyam no se yam so sebe ya ntimi a me bibia na ye kora no ya ye boni aye e kire se ema over 550 yes ena ekwita maami a nyankopon nam ekwan bi so ama maami nyansa soronko a ode tete ya ititiriwu ema ye yawaremu opon bibia ye pani nyina no eno da nchen bate yawaremu enne ye kunu no manya ni gie pressure na mudi gina omo so ni ya mo pressure pa enne ye kunu no manya nkwa enya ano kasemu a na ye maami sade fefese ikoso ni yi ani a na entwa yi enti women of faith for ma ye wo ha wie say ye ba beta ye maami achi ye ba be hye na nimonyam na ya boni chidom
enti awie de mommy ye ba ya sompa chede enti ne nam no kre sompa chede enti ne nam awie yo me pese mu nyina wo me sapia ni anti dan nani mumbo mudin na afi ontoto ne nsem ne din oba pa udin gu akasa we frozen Pepa sho Patricia Boache okay Is a friend management dear. mo Pepa from Victoria Samoa mo Pastor friend me bring for share jan okay sister for share yeah Pastor friend Florence so say mo yo we sapia ai enti said ye moti ye nuanom din no Ashanti region me fan say ye chem be 100 kura emu ba ko pene abai ye dɔɔso ekuo ne ye dɔɔso enti ene ye wo ha say ye ba ba hie maame animonyam women of faith for ma nyankopɔn adom ye akyɛde kɛse a ye sofo maame ɔhene ni enti nyankopɔn adom ne se program bi se yi kɔso a ene ye se ye nyi yani enti ye ba bɛbɔ ne chidom ye ba ya bɔkɔ ene ye denam yo enti abono fama ne boy se edi ni mprenu ne krakra ne say ye ba ya mommy sompa kyɛde no enti ne nam yo na yakeka ye nsa ase kakra a ye se ye de bɛboa agya mpanimfoɔ se nso oton so fam ɔden enti ye ba ya women of faith for ma nyina yakeka ye nsa ase no ye kura ye nsam 6,000 o currency no 60 million na ye se ye de bɛso ye maame asene na ye de aboa no enti women of faith for ma mommy de ye nya ya wadawo ma ye de bɛboa woni yesere wa agema ye eno dranchen a enye sisika ne nko ana o de baaye mo kai se me ka se me pentoma 100 na me de akoboa ekunafo me de bi koma asori dem Trinity Presby Techimai eno de hoye me second home mi kunti mi free Techimai fra Chimoda enna nyame ya adoma kwasi ada ebe na awotwe me di me maame afinhia na so wa Chimoda me di bi so koma me maame ekunafo ewo Achimoda the Church of Pentecost Quarter Stop Penel Assembly afie bia na me maame mekurafo ntoma to wuye me na mafase adwumadi enti me pentoma 100 woman of faith for aya broso entoma na omdi bia bapa omagigi scanning na omsa bre me ntoma ma bi o rapo se ya keka ko be 70 meboa tim se bedu next week no na 100 no na aso enti de me meya yi aso mani na mi se aso Awurade nso ani enti de metumi aka ne se obi a wo platform so wo yi bie se wo de bo adwumadi me nyankopon onhyira Amen. Onyame amene ne waforba pam onhyira Amen. na onomu Amen. sade bia ya de ane boden wo wabrabo mu niema yi afia ye kowura mu no owura ne mfentua kama Amen. na ye nije enwe ye peye Amen. se wafira okunani bi ntoma awiam yi apaye se wakata okunani na deja sunti me nyankopon onkata wadeja so Amen. onkata wadeja so Amen. baby animgu ase eba no onyame onkata so amen na obedi adanse amen wanya bi ama na hawo emre nyina nse enim se da foforo no osu beyi bi na hye Awurade animonyam ti lesapia ebedamase na amasem etwato ne agya mokwan anti dana umfa bi nka ho Yo, de men so me de beka ho ne se ye nuanom mo so wo amanone. Se clear ne Doris Doreen Akuyeti omo nyina ka ho ene Mama Esther abrochefo nyina omo nyina fie boa omo nyina ka ho ene ye hu de ye huni enti no omo maka wo various regions omo ntumi amanyina ye ne ebegina o manan enti saabre mu nyina omo amote ye nka ewo ha saabre no ye nyina ya begina manam aye de musoma aye no amamo na de ya kan se mommy onyankopon de onhyira wo papa amen onhyira wo amen eche se sade wusitie na nka ye nom ye nam hene betena ha nanso nyame nam wo so amene ye nyina wiase nyina ete ye nka ekuei enye se bia botaye baako a wode ti ye nti nanso emu emfasode a ye fa no
ɛboro de wodi si wani so enti yɛsra ɔsorosoro nyankopɔn sɛ ɔma ne nwosra enye kese ɛwɔ wo so woni ya papa Mr. Abrifa yeboa bema owa kokoduro egyina ne yirechi yesra osuru nhyira ade edam akoma so bia yesre nyame sɛ onfa no mu woman of faith for ma yɛda wase ensa yɛnhyia wo a ebia yenim de nka yɛne nam eduru baabi na memiti wei na eden because me hu sabra bono merci na so mra me beti wo story am na say na me nka akire sa ntimi nim ye se nyankopon obeye ye nyina ya bisa bia mama na me nhira wate amen nhira mo enna Sompa Nkomo kriwa ye beto mo ha nyina so e beda mo se so mama ya kwanya kese de ntese ama ye nso ya beda ye ho adi a kire mu nyame nhira mo nyina amen onye mo kese amen yo ene na me sapia maya mana efe na agimensem so erade nhira obi bia da mo nyina amo so omwam de mu ye nyina nso nyi ye nim se onyame de ye betwa na odi yewura afefofuro no ye ne abusua ye ho masem ewie meja mokwan na wase mama ebeshia platforms yo mommy come women of faith the Lord is our victorious women of faith the Lord is our victorious mauku hiao na mo ba mo hu Shadrach de yo abusuafo yedamase pa ma ya ma na efe enti na de ewo ho eno no urade enkam nyina mo ena ya wada ye betete ma ni akasa kire emema ye ba bedi bronya wo kenkai Deuteronomy ngoma no a wose akwan a wotuo no nya shovel ewo woniemem na ye baabi wo ban na chifa na sa wokutu se wugya wo nan akadotie gusu ewrade wo nyankopon na mbanum wa me hu mu adetantan bi antwe afiri wo hu anko na wonam ban ni mu se otu atamfo ade afiri wanim. Personal hygiene in marriage is very important. Yeah, baby di bronya medofo wasisi wo hu both physical and spiritual. Wasiesie wo hu oba ye bekire usi dware ma kire pe metra kire bi woni franela kotobi tu niemem e de ne franel face towel what na sise wo dwade a maame pani a wosi agya pade ni mu fa franel no pepa nchenchen fa pepa nchenchen ade a wo hia ye ensuo clean water tubom ti sa o yo ba na uso ade dwale e penti rubber ma o to be bon che wo fuito because sense penti rubber no me katranse me dwale a me to abom a me uso be 3 na me nwie me clean me wash na aye fresh and brand new tubom washing wo wi a wo tawo na wo di dware no fa pepem na wankase na hiem se eye kama wo hwen kata nche wo beti wo tonkam uturumu lai efin da ho se chutum uturumu lai mu ho hwim kama si jare wo moto amu yiye na fi uni padua no wa watun se wa ye kama wo dam niam adoso dodo wo che ya ago aboaboa niam no akuakuo eti se afahye bia ye frɛ no mi rafi kofodua wo mo of frɛ na kwantu kase obi aso ne niam wo dam niam bebre onse edum lighter na niam ne hunahuna de sensen cross bar no so na bia dan wo pemfo ne ba hye na chi ebia dan obi a wo so waduro
unta on studies adien said niema wo dem bebre ne adum lighter na drodro niema na ehunahuna mo udem niema dos eniema na huntumi hye na dos yibi tugu so de beche so afache na pra wo dem tetenten tete wo dem tentan wo dem bon toto onso bi fra bonti no wura wo dem a na sense na ehia no ye beti pronya emema moso mo ka ho bi emebe bebre mpadwade na yiri beka aka on pedwale wo hwo asin kronwi wo so wanyi a ahaten wo hwo asin kronwi se kokko e de tetia wo hwo ho ana wo supporter lie na efo ahem no aye konsa de awe besen ye nyina ye hu o ye so ye ma ye hu ye nka ye nti nche se ye hu wo supporter nye awe besen wo so tugu ememu wa nwale ye mpe boxer shorts si obesane na woche eduro hwenhwen mu ade mu akase no asan fashe wo hwo ase na ti se ga soyire eno so hadwen my lady what ye beti pronya abin ma hunya nika na wuku atumi afro obe ma so ma hunya nika wo da twitwu sen wo sia hye nkawa green yellow twitwire wo sen wo takere ma so twitwi so na hunya kama wo ba wo hia ayi ojama nkom ene atonwa haban kabom yam fiko bon nkuru anketenkete ene wo peyaba udi go awiane so a acha ni 3 days ebe wo fato ya nkyere wo se fato udi ade eto malady what ben wode to a bo pinty liner e poda yam kura ni nyina be piaba se wo no wase wo no eye water hose ene da hokura na be tshi no why dry my lady no dry land enye dry land ya obi be ma ho be water na be ye mofun mokus come emu de fiao be ma no wo kwan no e de enro we ya na prato my lady eyesa emema no mo waje tibinka obeko obetwame obepiako yesre di huni twitwu wadro hu yi nkonwa twi hu o napkin kitchen napkins ne boy yesen si uni bia wudi si na ye ofi ho kama na bon se abofo ebeba besrawo o pon bebra obofo mesrawo o bonwa angel o descent any callous any yadwuma any symbols wo bon wo dem bon oni padua no bon wo so pese onyame bofo ameka bibi nkyerɛw wadwane ene ma ebon no yensusu ni ebibifo etie de age ade pro pa momoni to bi ye be de bronya fa bi sifio otwi bili nkwai adai ye de ye dipin ade o ma wirem sabi yesre ye ba be di bronya ema mo me fie onya nika wo blazia onufu soso eye bobo di boyo ama sie wo siw gina ho twitwu onufu ase saudi ne to fie ti kura ya ba ta ne nyina no twitwi ase twitwu aboyere wo nantiri epebebe wo jaya ebe papa ti se e ba fo bese pebo to adwaye twi efa nkotete be sheet o tumi fa wo nan fa wuku ena ho se ya dana do nan se wo de fa wuku na de to so bia mu ameka kire ma wuku menyane wanacho se road dross yeah my lady o kwampan so road dross bohobiem road dross no preko eye wo prewa right my lady what prewa bia that's right bebe minyamini film movement aya open en kwasa dress ba wi biala chia ebeti utisi kra ebeti utunu mu kra my lady
and pant no ye wie bibia na wafie so wa wie edi body splash na gu ho a waje ahwene bodom wansantire edi egu wasai na wie no egu so egu niama no so egu so na wa se right you do na to check men fat dross na sisterhood rules number 1 yen sa dross na my lady who is juma ku me kan cho se wro dross wura wa nya de sisterhood rules number 1 eye open and open yet ma eye wo my lady wa bene yet ma ya be di ni aprepa oyini ni me bi ya twem na bobo so de rade ase ene asema ye da pronso no ehia pa eze se ye nyina so ya abri wo na wo ware ye wo ya baba wo ye gelo ese ye fabie onyankopon abraya wo bo nipa no ade ba kwa na ochi ni fi se na ohini ni kotu bible no se bo se eje na krampo ayen kata so awurade se wo ba ofie a na ye fi ho no mo a wo mma wo beduru fie bi mo ne ade abo ho wonyanko Yesu Kristo na ye abusua yi eti ye de abo mi wa so no efie no efi edam wono mo efi ebede na wo ba ho no mo se ye ware a enye awade no nkoa na sebi ehia na mom se na be ya ye be kro ya ware no ama anigi abamu ene na ohini ni echeche no enu nti no se ye pese ya wade ye anika na se ye kra ye honam dua ene ye fie ene ye dam a ya yeda na ama ne sadia ye ho enye anika ye environment baby a ya tie bia no se ye di honum eni se wo ba be wo a se ye be wo Yesu Kristo yi ye nim Yesu baby a ba be wo wo siesie no siesie ne ba bia se na be ya akoda no ya wo ba no obenya baby pa tra ya wo nyare na wo wadan baby honum a ene maya na ya wo mo aba na ya wo ware no no mu ni mo ani se outward appearance kwa na ehia wo mo edam ntutu ebofa so na bibi ayayo enu ntire ne se yesua de ane yesua se ye besiesie ye damu ye twitwi ye damu ye bibia kanka wo mo ya wo mo se mesebio wo mo washroom no wo toilet no self contained na ehwemu no wanye ne sa na emwa ene ma ye hweme se ye de ekwo no nyina ebiem so no se ye have sex no enko ano enye eno nko na ehia sex no adwuma e wo ho wo be enjoy sex a we no partner be enjoy adwuma wo ho ne nya ne so wo kra baabi eye me ma bebre me semeka omo gigeje omo renka keto na ye wo ho no ene ne tototo ne omo giregira de na omo de ye sabi wo mo de prepare ne ma bi eye adwuma wo ase ho no mo na so na bi no de mu ofi wo mo introduce James ko emana se ene ye kire mo se wo gya mo re na di mu ni ansa na wo de kofa wo partner no ase wo no na kofa infection bia amfa amre no enu ntire so person we enjoy sex a wo ba na se be man eso ni ma de friend say romance enye eku apiria sa de ne de enyi pa obe metika chere say apiria yo na ye wonya no fa kwanye fa wo ba de ne wa chi nto gege ne tata prepare no na aba na obe nya atenka no atimi no wada enu ntima ne bebre o ma enjoy sex wo mo de no mo say timba because obe ma no ennimu say be romance ebo so ye ne sa na wo yire no obe de no mo sa a wontimi enjoy ya kan say sex be ya adwuma bronya brain we ni be ja ne ho ama wa in fact na wonye ne waka sempa wo ba de say wo ware akwa danku nchira ye nhye dross honestly me mom die me manyina ni me ma me tete me ma no me ka kire wo mo ma no enu ntine ye ne be ma enna enhye pants ye nhye ne me fa de kire ye ho me ni mu ni efi say be mai unno no no aka no tema no ye wo so yala ni efi bi say enwi enka nwi enu ntine ye ka ne say be ma eho ka wo no ena ne wonya na tenka enu ntine asram mai yenye jawo ne yanwo ye ho ne nya se e bare no amwa ye wa ware wo hin me de manu asimi da bare na wo ka ye no ba de go ho na sabi ebi ejapade aye bare dodo se bare nyese chesa ne hu ma be ma no kwenti bi penetrate wa akosua kuma aye bare dodo e de bare ade be bare no e de be alaba bare gugu hu bi
flexible, but don't wear panties. Be ready. IBJ. Yakasa chairman, my lady. My lady Yankopon to was no one sent Shiraupi. Na Uncle Swanya Ocasia. Na a church winner or church. And near my winnow, me pacho. I saw them in Yawo. It takes Upia Yamidin and Musram Manawi Brimu. To say my lady, say Obet near my way. Now my lady, I simply okay managing her pa. Or see washimu, not too boom. Yatana, if you be more pain. You will maybe what would a bathroom no appear. Just say, onya 5 minutes crowd. Now we better trouble. We are no the women bunya mesubo say Nikunuko, Bema no kwa ma because a near my woman no. A bruno so. My lady, a brand TV frame was Sierra no pa. Jumedia midi. Or see Ababa will be banned them. A granny would an them or so o piaba. Will be in Puma. A chance what they are fresh about them. A ho can. Na just was it a free sabreno. I'm all background one yana konobi. A branch about who said or no back play romance and a Sabio benefit money more than in my lady was here 10 or 3 being quine for close to 2 weeks. Was it for 2 weeks? Not the end of Genesis. No, see the man here lucky this in Sabunkum or the choir sadio. Naked dear who grab a diamano. Yes, Remubronia, but her saw her nasa was singer. And then Yamia dum. Ye won't crow for more sing or ho. Ben me. And Memani Biana must sing a prododo. Mianya was sing wedjuma. Was sing ye. Super kissing. Kumano. What's the quay? Was sing ye. Oh, Paulano, what you? Or so my own too. Ontimi kanchiro konye wo sema yesre ma no bronye ba ye ma musika no ya etire no mfa mo wai wo ba basie tiri mu kan no wo timu no wo hwia no wo timu no wo hwia sika no edu se go so mo bro sika na bi ho a me ma de mamo asmo fande ti ye besre wo bia ni hu ni bronya yi na bronya yi eye bronya soro kokora ma lady me de wasipin yo ebusuafo ye tetema na yakasa kire emema antepolo na mpacho transna ebre no anso fa uche ho bra my lady me da say me chia yeti fo ne ahwefo nyina erade nyankopon nhira wo ne dai so wo asema wo de aba me say ahonidie die 7 prayer so obi ka che o say di uhuni na wo ni di watem na wonye o na wonka abone mfa nkire wo kura the same thing say Kristo sumu kura na say ahonidie ni mu a wonsipi obi a wo pe fi bia na anytime bia wo ne ma nkwa animu na esum edi wanim tem bia wo a wo nyale wo so so a wo nte apo enti efi die da bia me ka me se me madwuma me ye no ma to me hudin se me efi achi wade efi nya de papa efi ma nipa nkwa nanim efi ma wonuru ba bia ti se wuti wi ase na wonni wo nipadua mu ni a edin se nipa mu kura wo betimi akọ se wonni wo nipadua mu ni a edin se adwuma wo mu kura betimi anya position bi dia ede edi ama wo eti ahunidi die no kwasem ni ehia nkasa da bia meta buisa me ho se adenti na ye usua obi nka nkire wo se dwale na ofiti ya no akodwale na wo benyini bewie na afa dia gese ya hya wo se kodwale ansa na wo dwale da bi enisa ye dai e basa eti my lady na wo ka adwale ye ho asem no kwasem ni se oba de wo nyina dwaye ntintin nwale 2 minutes no wa pia bontin eno nkire se wo dwale ana nya se ayeka se wo tam nsuo ankore ma ana dia kosi adwaye ho eye na emo hunu ho se wo yo oba wo kodwale di wo hunni moto mu na fududo bo modin ase wo beyi ana wo yi nsoso a da no ye ka ase bi ni ehua de wo baabi na doctor bi ma yete ase se ye shevu a ya na anytime bia ensa obi wo se me shevu a na ensa agume na doctor na ma yete ase a me de kire se wo shevu a make sure se baabi a wo di free ye no fa free afa bra form na emo me fa free form mfa nko obi wo ha wo shevu a no de ne nam enchen ni fifi no wo ya science ansa abegu eti make sure se baabi a
wo de be hya ase afiri no fa firi ho na fa bra awieye na wo hye ho kama na wuduru akoso kuma ne so ho no so a koto kama oba wudwale akoto na huhurum na huhurum so doctors na me yate asese yemfa yensa enwurawura mu na emom fa wonsa yim sei wo yi oba na hohoro wase afa wonsa fa nwam emfinfinfinfin no ye ne saa na entimi nya kama wa hu se wadwale ama ho ayedai afi enwi no ye yi a yenyi nkofom se fom a make sure se wu yi udwiri ama na ba fom na emom ensa amfa shaving stick no ensa amfa nkofa ase ensa amfa ma wo yesa e ka se ensa ebegu emma wa ho nidie no ensipi enti ye ni ye huni oba abrafi kwa na wie ya na se bro nyamu wuti nwi na wabọ a bo modin se wube ya dan wube sane ne ntem na oba bi kura oba de se wuba wuti na wukunu ka kire wo se wutiri nwi wo bo ya che kona kosane a wa feli wa hunu sade na egu wutiri so no emu bon eti time bia na be my lady say ya hwa awale fo ni bi wo ha ya dampa ba ko so weti ko se weti ba se kankan ko a enti akoba sa na nya dai emwa ya be sheet wo hunu say ya color ni say ya green say ya blue say ya white enti anytime bia na say wo pia bonten kura wo tenka e wo wankasa wo ni pade dan ni yanimuni hwe fridge ya ka say wo nsuo wo mu wo bia mu a entafre bu fridge mu nya asem ketwa ye stove so basa tantantan anwa ya de chi ade last year e da so bu obi stove so be pimo sa abere my lady ahonidie de eye cause nipa de wodi hu ni atam bia abofo kra ye dey e besra e ma wo nyale e ma wo kokọ wani my lady me de ma no asi yada say you na Abraham patonte hu na yempede case na fe yemfa bitwu yo my lady we dey tiawa na wapeja case my lady e na no na me kofie na me for taxi bi me so me fo ka me type front pa eni o hia my lady driver ni no afi oma e from me se me kokọ fro car ne front enti ye be sere a driver for no taxi drivers ne trotro drivers no ye be sere se ahunidie die eye upia badwuma wadware kama my lady nye kroma say mate phobia na menim se ye wo atare adidi mate tare adidi mate de bia eno a na hye no na se wafo overload na se wo no akotena ne nchen a my lady ubesi from na kata anko a ye be sere mate fo no eno ma driver fo omunware afi ekọ na we munware na ahunidie mra na ye foka ye so ye ne age na my lady bi ahometi o na my lady ma me sa ka ba ku bi minima bebe bi a wote compound house odanya ne ya na dumasi ne bo eno so etan man lady enya no nko emema amosomote compound house to amosole ya na ma boxer shorts na mu twitwu mu se no na mu tadua ewo so ade ne mu no man lady wa ben ekaka o mo ye de tise nko ekete no o mo kra de o ma fere kra ye gina papo anu ne echi ne ewo so tantantan man lady eno so type a na man lady meka biem o mu ni o mu huni e man ni o mu huni na bro nyan ukura mpia bonte am wankosu my lady oba bia obesu bia no me de meba wanim wanini huni so awale nkwande a wanini huni e mema nyina ni omuni e ma nyina ni omuni na bro nyan mema atimi atena fie na o madidi ene nkora ne nyina asre my lady me da ase pi piao ye da ase me pa chao mu amu UK ohini ni fan club ye si obi ede frefre mo ye frɛ no blessing say mo ba be Zoom meeting wo boa eye nkrofoni bia scammers tu o no bia fra so hini ni fan club mo ba be Zoom meeting bia wo boa beki mu so mo dia to platform no so ti yenso ye tena aka mo nye Zoom meeting bia enti mu ni sa mo montu ena o hini ni loyal fans a mo Facebook comment section September 22 USA Kandeidi Germany Nana ama ekweko UK Nana ama South Korea Bismarck Boating UK womo so the 2000 aba se mfanye so mpache di nyamenhyira wo mu nyina se omo wo ye hodo a omo di achi kes mun kata na ni mu mayen number 1 Gloria of Sophia oye complainant wakwa akotwe mpire mu odin se be ma ne wo yire wanka nkire no be ma ne yira bencho so wonko wo pe compensation na semu ye be kwa ne seni kwa order in court ene ya wo na na ma me uba mi show isu ate say Pacha Gloria ate say Erade adom uba mi show isu ame wo Bible Quran kasa precaution up be focus ya bodua de he na ape Pacha mpe Bible ko ya sorry
onko asole ba fefe okoya asole mi busu asem okoya asole ana wasole ndi omunidi Pacho say okoya asole ana umo wasole nidi Pacho that anya hwe normal page we ni koso page bible ne bo din ya me gloria me gloria mikra bible sa sama make unyame boa me yeah obapa e de na asi o de abeda o mame Pacho me be ma bitnas ne fe na samwa be ma ne de asamwa Pacho agetaw Pacho be ma no ofra buche na bai ofri US na bai na hu na me hu wo voice o to no mazo de Pacho dabi ene ya to no ni mu odu kama Pacho yo mate mena net 9 3 years in getting to 3 years in okache me say opobi na aware no opobi na aware ana mena net 9 abusia for sensitive as yabo chobetena si mena net 9 mena net 9 wona net na won pratwe pachan ofri akwanto mu ba no hu pachan na o se na ni chi de pay some too many no so pen na wo fie say pacho mu 16 years hey abaka kraka say 16 pachan ana wo mu age pacho mu 16 years adwene ni 16 years na wane be ma tena nya 3 years into sha na 13 years ana wo mu de okeka kawas to aso e na me de wanka sa na me se broken heart e ya te afaso e na wo hia no mama me hia no 3 years ni mu anyin se bai e na ekoyi tugu ye na ekoyi tugu ye na me frɛ no sa na onfa okoye no onfa na phone me frɛ no na onfa ti me frɛ no na onfa no na me se mama enko try ni fie ho enhwe me ko ni fie ho me ko fie ho no so na mama fo bi wo nti me bisa mama fo no na mama fo no ka se ono oba bi eti hasi na so frabro kira ba de oba ba na ana obefo oba na ogana ha pacho no abuchi no yere dada e wa brochiri ho okay na tamu na wuhia na woni ne tin ba bi kro no de ukọ ha na oba ofi ho pacho dabi na oba bi ani ho pacho dabi etu ko no so de oba bi aba ho pacho ti me freno ekoye me freno na ka chere me se meneno me freno ka chere me se you say the ono ba bi na ti ofi o waware o de na yiri abuchi ho no mabanti ontimi no mentina bi na okoye no omane pacho dabi o omane dabi na wote a wote Ghana ha na wote wo se wo twen na se wo boyfriend abuchira wo twen ma of course 3 years me no watna always take time baby give us chance na buy we say broken heart ya abaso wa waste your time em lo okoye no wote na ho twen se wo twen se wo boyfriend it's not wo twen se me twen se boyfriend obeba to buy no oba ba se wa wale eno no so ayi sa eti se wanya odai ma me no not now for 3 years wa waste me time eti onya dai ena me nim se nyin se na me tugu yes me sa obi ma intimi so one cars papa bi anche me dia me bondia give us brem why home glory home why we be boni dua yo yanko why sexy give us sure yama Ghana for akwa ba na yama won aha if I'm not science manager to Sompa 93.1 yo live on Sompa television what you can yes just sit here na you pass through na ya dia Sompa Nkomo if we give us Herbal Center Kwancha for Penny Dr. Solomon Kwabi Adano na doc say bisa say wa pomode ho nsam na te sen enyempa rest assured see among common fame within the next 30 minutes na pomode passion ko a wo pe no yakopon benam yenso na wonsa atimi aka ne kroje yenro ahodo enum a wo dwa so no mienu tichiu ene ne oba bede hu enkomo ye bedi nkomo e dia forgivers herbal mixture dra eboa na regulate immune system no
typhoid then I joined the sebitu asie e de afi woni pede animu na afen so ade say give us P capsules and afi cool capsules and so ebeboa na ene emma ne mema wono maten kasem e wo from oye be ma wo de afi ne say erectile dysfunction ebeboa na etu asie and so e de afi woni pede na afi cool ni amaman a e woni pede animu no so no etu asie e de afi eye emu ntimisa yem pese be compromising on your health and ade say be pe ye no ni bi na wato ne ne hawa hodwa ne ekoso woni pede animu no ade say timi aboa na etu asie mesel baby a hwe bia wo my Ghana mo ne titu pa wo Herbal shops a do no kwan insist say open give us ye no ni bi na efedi djuma obeje a number na wa frey on 0543 222 470 0543 222 470 na watemene ya na bonkomo na pomodin pa shonko a wo pe no Yankopon ebenam yenso na wonsa atimi aka no kroje de bia me kase o ma bia akọ de fene se political instability mentem ho asento kwanketwa ene akese nyina the last point of call a obi ashuro menso asrafo nti de bia give us ye kase ye mpese yare ahodu a woni pede ne mo no obeyiyimu anam se yare bia ye capable de odwen se enya wo hwe anase mpo emfansunsu aso bone mbreni pede ano wan hwe ye enom ene betimi ade asem enso ade abron te se ne obi nya kidney problem na ene o treat with a sense of urgency an okeka ho nsam na ya na ewahro sa ne ye se yare ahodu obi abeba ni pede ano so ni titupa ene yare ahodu wa give us enu no na so timi sane ye pesa wo de san okeka no wo san so ade akon san so na afa ye se ye nto adu ne keke anam se ne ye pesa wo nya value for your money anam se dodo na gidi ye se wonom o ton enu na wonom anase mpo se wonom enum give us enu na wonom ho kwan se wonom betimi aye nioma hodo bi a wonom pesa wonom ye basa adu no value a wase wonya free mu anya de se won so betimi enye se medically anase clinically no ye ton enu ne de ma wono na ye checho ye apomoden nioma hodo a wonso betimi aye na watwon de afenioma hodo bi ho no ma we a emmoa nipadua no enso eho enti mesame compromising on your health a number fraying ani nkomo on 0543 222 470 0543 222 470 na watimi ani na bonkomo sabria meguso a meka say ya no onso betimi enso afre number no esa ye WhatsApp number na watimi ne na di enkomo ye ko anase sha said ye give us about mixture adro eboa na ne boost wo immune system no de bia meka say o man bia wo face de afa say political instability mentem ho ase entokwa nketwa ene akese nyina the last point of call ene obia ehwe ya srafo sanso na woni pedia ne mo no the last point of call ya bia ehwe ene serve as a defense minister woni pedia ne mo no ye de friend say immune system nansa na benya de friend say a complete healthy immune system no I guess I want to give us about mixture drone and a component and what do I careful and son when ya de friend say a complete healthy immune system a bit say bone marrow a complement system of white blood cell no betimi enya modern shonko na ade say wo immune system ne de eyani the friend say recognition and identification of diseases and infections no ade say etimi eboa na ayente na yare ahodo bi e beba ni pede no no ade say wo immune system no kai san yare ahodo no na akon enso de afi honom enti onom give us about mixture drone ebetimi aboa na sa adwumade no asanso atimi adi sanso na afekipi records and data ebeti say awo bronya bosomi emu see the subsequent year na simple next year mo ade say yare bia eba na sese san yare no meba bronya bosomi mu na esa eba bia ma immune system na adwuma say nei ebeka aka yare aba pen ene de ema akrada no na etimi enso asa de afi honom enti onom give us about mixture drone ade say beboa na sa adwumade ehwenkun etimi enso adi ntime shaw maintenance ema immune system mene ho nsam enso ntimi ema from maintenance na ene yare ente emfa ngoni pedia no so obi ono ma wano madrache with over time yare no ntimi enko adentia anam se na immune system na so ho den nsam etimi aba from enti mfa ho ne adura obenom mfa ho ne expert obe de be hu yare no ntimi enko anam se
sɛ ne immune system ɛwɔ sɛ ne ɛka saa yareɛ no na ɛne ɛhyɛ asɛ sɛ ɛsa deɛ afiri hɔnom no ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛtumi yɛ ne santimesrɛw Givers Herbal mixture aduro na anwe na me ya danso nti na ye market aduro ne keke ye market aduro no na ye kyerɛw ene clinical wise nneoma hodo awe ya emmo ni padua no na afi wabomaden na watwe ho enso e de afiri ho na bibia akonkan enso e de ama eye woni padua no sanso na afi yare afa ne sa malaria yare no ebetu ase enso e de afiri eye woni padua no mode bia meka se 3,500 species of entontoma hodo ayewo ewo eye oman Ghana mu and as a globally at large the common one is the female anopheles mosquito and I say the male mosquito now the female anopheles mosquito na the area friend is malaria area no and so at the eba nti ebia na ene malaria area na bi and so ya the ben aba woni padia no mu me shall onum give us about measure do na beboa na malaria area na tu ase and so the afi woni padia no sanso na afi typhoid area no so no the betu ase and so the afi woni padia no mu nti me shall men compromising on your health pay no ni bi na efedi dwuma obefre on 0543 543 222 470 0543 222 470 na wetemeni ana bonkomo na pomodem passion kron a wo pelu yakopon benamian so na set me kana sexy givers sweetheart saboko nyame ado you catch a doctor Kwabi say some patch de ye train no ba cho you no some funny dey yeah ne week oh okay ti sa no be de nam de aba oh yeah the baba you the baba no cap givers edrona no nam eti ya na so akwakoje odie na etumi abo abia nko Assembly achimoda quarter stop agona abusua panye kwame ofori abusua hema abena nima oba panye akosua boa wofabo he wofagei wofapoku wofakwabena brother mama nana kuya nana me emma ayowura Paul Martin ayensu UK ora Richard Mafo diga achimoda kwame lumba ewo UK and ora yere Genevieve abrefaye boa ohene ni amakranche sofma me premani the woman king pamdede ba sariki amesa papa bi sompa FM sompa TV Kumase Ora Desmond Aqua Ewoda Ora Frederick Aqua Ewoda Abusuan di abusuan ka nyina anasi adofo yi so aba pani Elizabeth ohene wa Nash akosua Gladys na Fisha nana drusuo aye December bosom da toso aduonu baako 21st December ewa chimoda na abusuan se edamemenda no anopa no nsia kei no akoma me na so akogu nsa awia tone na no amana ye fe owia abusuan ne adofo nyina baba behiem na madam akua kire wa fie wa no Oda the point afeni kwesi ada so no abusua beko na ase som ewo Pentecost asafo a ewo achimoda panel assembly quarter stop anopa no nkono efra wi donko so no abusua basa betena se ewo achimoda old town na monhya ne nsoan sa hofade no aye white lace esanse aya fishia na abusua semasen kwaja won mo nananom abonafo na efrafra mu esere nyankonton frafra so anopa heman mo masen kwaja won mo na oba pani Elizabeth ahene wa Nash akosua Gladys na fishia na enye kra Emission 4 sanity and Name Adumwa 21st 22nd December achimoda kwesi adano yepon asori abetina so me mankasa me ma me fie achimoda cotes an apia bo ama street eho ne betina na ya wie bibia kra enu nti mo meboa me na me ma me akoso ya batampa waye sama pay yenkra ne chirikra ema no so enyefe enu se wodu nya memoa ebesa obrempon sintim safo kire eye achimda kontre hene nananom ewie woni matrankonwa echia mo kwan soronko so ni munyansa mode toto oda man so ama yakoye nimu echia mo piesie mama eti wasem nyina ne so compensate na inu sha no anka ncho so wo yere
Debia mo betrana mo bedidi ntro. Wan kan jo so yire. Ah, an kan kyerɛ me. So ka kyerɛ me anka me meda me ho so. Ka be da ho so abije. Bla no manya no. Na mo me yenhwe. Se de o kan ye no kora. Na de ntina wonyi mu yigu ye. Ah. Mami, so ka kyerɛ me se me nyingu. Ono na si yigu. Na me so me yigu ye. Ene ye se no nya mfom so bia. Anya from so say mami. One ma 3 years na ni saba musimi nyintungu. Me ya to agu. Me minim se me no net. Bla ni fie o say. Oh, obenya 40 plus. Obenya bro be 40. Now o ka che oni yi no ka so oba. About some the one ka bi anjere mi. Ono wan ka basim bia. Tesi aye ka se waba Ghana. Obaye na okoi. It's le say na woji compensation ya kwaje no abloche on ye diabra na so ada wajere nyana. Ya kwaje no abloche ne diable wana. Mama say ye wona na no anse afre. O ma Ghana. Jamin so make be sian kwansie o. Me frank kwaje America. For atade green ni soli fra konyon fa kwasa simfri ako. Debi amoya ene yenim so mo yire, yenim so mo yire. Wo mo nim pesa mo yire. Wo mo nim pe. Wo mo nim. Ju be boni dua no bo ndua de de fram ne kawa ba na. Ha? Me boni dua so we bo dua de abeba. Me no so be boni dua de anyo de ba ha be de. Ene bo dua kunu. Mama me permit me permit share. Time in not 3 years, so I wasting me time. Then go for ya go. Sika na wo pa na sade. Wo pe no sika. Ana wade no wan walo na ye wo ya. Yeah me ya. De sika wa ko let's me we tia wale papa pen mu no. Me wale no. Me pa cho busia office why. Aye duro. Mo de bugu hosere. Aye critical. Me pa cho hormonal imbalance. Koko pe bito. O menstrual cramps. Kona kwa jibi. Ye men twe ye na obi. Obi o send mame oso nde no mi se ne menses 2 days to nde we nani e ba conference mu tobi and also afei die o se eye ne cycle length no na ye 20 or ye 29 days cycle length etimi twam adu 32 aba so 2 days afei die o start so no of system no asa reverse aba ne normal 29 length emma 2 days round the office onyane menses nti oso wayi nani asan baby osi wati busu onyane 5 days pepe ti adro we anwa adwuma enya duketoa kone ko pebi neto the doctor diagnose no aka cho say wo ovarian cyst hormonal imbalance ko ne ko pebi to wo low libido ko adro ni ni touch my from nkwa brefa chemicals yani we yi mu hospital no ne dia nhwe midpoint Ghana midpoint pharmacy for ne dia ba o ma ne di midma tablet and malaria dro kono ko jibi na entu baby a to ne dro tu adro bia no obenya bi 0596 07858 Sister Natural Spices didi peche bro nyen kwam be no an ye didi kono ko jibi na yemfanye yenu ya men akokode jibi ye wo nantwie de kono ko jibi ye wa ponche ko garlic and ginger ni nyina ko jodie bro nyen fish de no o de kwa pa na de bia pete ho de kwa kono ko jibi bomodian so be we 100% natural, no artificial colors, no monosodium. Me patro papa jema bedu on this sister product abe dwama so a. On sande we ya ba. Papa ya be pie so. Ye wadum pampa so okwa radio ho mu nyina be ho. 0243535025 Lawson Beverages Company Limited. Delay my capsules. Ye be di bronya ye. Kono ko jibi. Me ye ho awowo mu. Oji ya. Na ujinam se chirebe. Na bibia dana ko em. 248619999 Grow fine. Eye moja duro yani eye koko ani dia eye grow fine. Okokete so awona. Eye grow fine. Sanu na yo tititi. Eye grow fine. Ebra yo munye. Eye grow fine. Odi enani asai. Koko jibi. Osotia na eye grow fine. Yani e koko edi aye grow fine. Drama no aye nam. Degeta Herbal Center we share ka no ba bia nso a. Na wa 0244596532
darling bronya beye de promotion ni yenyina de hu jim oba wo bebo utia koneko to bi darling koneko jibi wonom de wo masom ye free to be fese me hu se mabomi ti bia darling koneko jode anasa expression ena me de abomi ti wo se wo ye bronya beye de promotion kama tumrika kokko jibi wo se wo de wo to be sima maako ten a eno an wa qualify what the scratch card ya shim o scratch ya number no also near *844*250# eco network bia so we now 100,000 points ya misi wudam enyama wo bedie na bejo nsem me patcho hairdressers nyina obi ankonko jibi said dem de dale aye adwuma tetente di na oni mu hwa moda no munso mu na bronya be de promo no obi anso nyene de tap cent o se be bia ba be sendi sika ko bia fa tap cent so e fa ye sika no kwa ko dun 10 e be dun 10 Liberty Conference ye kwa ko bompaye ne ye dimpaye ye nyina fi ani nkire ho 21st December ye nyina fi ani nkire ho jubi pa e ho ne ye kro ye kwa ko bompaye obabi ono so obabi ono so wo ho ono so ba omunyina ye nyina fi ani nkire ho breaking of bread ye nyina ye kobi oh glory hallelujah me pa show Obo Herbal and Medical Research Center say adoato adomanu ehwa no wo ye nyina de ani kirem 16 to 21st December ye nyina de ani kirem ya de be no emu hwehwe yakwa ho wakoma babia ye ko obi amfa na de nkire ho umoja na ye se si kire wo mu a ni nyina mbehwe ama wo treatment no beti so 30% ye nyina fi ani kirem branches babia wo wura mu akwanya wajibi 0550191514 Haxa Mesha and capsules ye nyina kwa kwa jibi ya yamukuro kwa jibi wo fura ekutu obu ano wiu ya na udidi ejereje osa me pacho osa ya de boni ekum ni pa abaka ya me pacho je Haxa Mesha and the capsules o si baby eto aduro bi so obenya bi 0240238310 Ghana growth pa adwuma ye akoda bi ya pa adwuma nye ko pa bi ye onam tvets and juma de cheso ko pa adwuma ko sesra de 0308255775 Cherry Prestige Ghana koko jibi bronye enuan ye di die ye no ono so de obi ankonko jibi 538141360 Gentleman Dental me kwa hwe me sen die nyina ye nkone hwe ye sen ye judgment ko failing no mo hwe ma wo no onye ne kama ko halitosis anum kankan obemani nyina afiri ho Total filling station. 0551139582. Faith Homeopathic Clinic. Enron ketwa. Prophetess Elizabeth Faith. Ko. Also pursue any. Na kokko yenhwew. Uji aduro na yade no so se den a. Ebetu tuni na 18 mu ho a. And crying. So tum antieku agency ho a 0244583859 Leicester Ghana. Amuase o amuase. 24-hour protection. Obi ankonko jibi. Abaye bia wabusa kona kwaje odie. Kona kwaje 0302235295 Holy mosquito spray na no kwa. Eyentuntuma duro tatahwe. Obi ankonko jibi. Spray entontom efie wura ni nyina be free ho 15 minutes ansan wura danim 0322037623 me pacho sompa chede obi anko ye ane ye program no na ti announcement tie ni ye ye no ye nim ha ye nyina ye nim se so am adwuma ye nti ye tu amna kafie bi wo ye no nti mo amabeji card ni nyina sompa chede ne na wotwe ye nye no ye nim ha ya ben methodist asoda anim asoda anim ope asoda asoda methodist asoda ne sompadi anim hwe ya ehonom a anim wa wa yakosre papa sofo ni administrator dan wa methodist asoda anim hwa hwa ne ye no budwa no anopa na ne de mo ne mama mo eti yesre eho ye Emmanuel methodist yesre mo obia no na ne sompa ye dan di anim hwe ko eti wo ya brewa a wo beje wo card dia ene na awotwe anopa ko na waduru ha ema yadwuma mu ha ba ye be me maiwa na gina ha direct monko Emmanuel Methodist ye papa no ene ye maame no masofo am Emmanuel nyame hyiram onhyira mo pa amaye ye mfa me hwe nyanka ne ekura for Mr Champo tonte wona me ge asede na dwene nyema me so mama
That's pa. Wo share akoda yi a ne yedi kan onye serious. Ne topa egu na chi. Akoda ya to bo asin enyini ya nka obeya kama. Owie na fe ma bebusa no cross examination. O ka se meja no. Boga fa so to pan se nya sanke. Emu shi. Asi. Pesa wo ye chimbidie. As I say at yes say ye wo empratwi mu a ye nya adwene say empratwi nyina akowie aware. Nya sanity. Mema ni bi de ema no agigi wo mani, wo de hwe mo ha fa. Sex no pe ba bi ehwe bibi egu na kese wa fa. At that prime age of 13 akwara ketoa. Utuko hu na esenke ehia wo. Na so sese de ne ho soso na. Enya empra atwi. So se bia ye te sa ne nyina no. Wo fe. Enti nka ba boa ene usuku ama obi bia atumi akoso. Nanso so no what me 13 years what me atwempra 3 years enyin sen atumi ayegu be mani of 45 years ebi kura now offense wo na sebi akura keto ya wo kofa be ma we anka ne no na mpanifo si emaya asiwa we de won siwa o wo bogala na jese wo akone baabi na no won yire ba mis no won yire at 45 there no won yire na wo so wanto bo ase ampe anhwe because when your burger, we be kwa brochire ani. Eno na ya ne de da ma no. Me ware wo. Na no ane se woje bibia mu na wodi na chi. Se 3 years ya wo so wasting. Wo wa anko school. Wo wa mfa nsua adwuma bia. Wo so a wan fa Anthony ade. Ono so a wa mo dwetiri. Eno so waje wu nsensemu. Na sam ya wo tu me ka ya wo bai. Na be me yene ne kwa trance na emfie mensa no se na woje na se de na so wonyama wo emi se okay kan we se nyina na wo de se ani a so ma so ene nya be trance adwere ho ekwan a obefa so na mo mi de nka me ne wo di anka me tufu se me nana nkatwa so na pa oba bi tra na ma wusuku no ehia eduabo ne de ya moa because mu nyina no mo enjoy and nanchen at least what did sika bi it so bodua ne de ene ehwe yie na nane so amfa so ebi so ma me de manu esi bi das sa bodua no ebenya no bodua we because what did sika wa hwe no na so no so ne nada so ne nada nto mo nyina wo mo enjoy ntino Paulina tonte hu no metra konya me cross examination my lady me da se na me busa Ghana for ma ye bi no se ntimu pa nti mo pa brabo bi abo enti efiti mre tenten de mama bi no mo de ye ma nyina ntimu sua bibia emfiri mu me bisa akwala 13 years se makoshi aboga wo 40 so be wale me na 13 years wuni ma wade ye sabe wo mo so kodubunu kura na moti ya pam wo mu na wa so de abere 40 ni 50 years fo akura ye bu wo mo kwase a nanka na te sa wo akwala wo 13 years na wasi so na wo ma wabra bo hu nya wo se school na wo ko wanko adwuma wansua sabe wo anya bi kura Ghana ha mpo no wabu kwase ade ono oti o free play mu asie ama ono no be ka kire so o peyira wale na wo 13 years wuni ma wade ye sabe empna twen kura ka wonya nu ho na campus waka se me yadai me ko wale enti me fa kwanya we so de atu ma ya bifo munya very careful mumma mabrabo hu hia mo na eye den me si eye den ememma binum bebu ma akwase a ewiase nyama na wie yi tem bia na sema ya ye ka na radio so TV so ni ba bia no ya mumfa bi nya futusem emma mo ankasa mo ho etu obi na ye ka wa ha na wutia fa bi ya futusem se betimi ato wankasa na mama mabrabo ankasa hu hia mo akwala 13 years akwatwempena ekum ne baba ako me ka ni sei na ye o ya na wadi asakire wadwene 16 years so na menyem ye no se menyi ntugu e na me yitugu ye sign wode ma wo mpo na aso wa bepem sa abri afa na ase me ko ofie na yere wo ho 40 years was 45 years oba de no awale wo enti maya mama mani na ho mama mo life hu hia mo na o ka se ko igo na akono maduro so koye de na hu ya nko wonko ne baabi sabe o ma me panimu kura de ente se wontimi nko ho enti mama mani na ho e wo saa kwan ne so ne yanka bibi so fa nkire saa ayasamoa no na wo fa nyansa kwa be di akwala ketewa we 13 years a wo ti abrochire na ba so be wale 13 years akwala no na ye ma wo mo ankasa mabọ madwini mu po ana maya no so ani na ho o se wanka nkire me se wo yire o ka kire wo se wo yire a wonte ase ma nto be da da
enti fa nimdeɛ ɛtena I kasa asase so na bɔbra enti mo saa mɛmɛ bi no no so okobodua me mfa ho enya masɛm because wani tua sa kwala we mfa ni kosi baabi a akwala 13 years ono ne dress cry do do say ne ntade ya do do sa brabo bɛ no waba wo ba say wo ba be wale no eti wan kasa wo ba no wa wonim say kwase abuo ene asisie ena apɛ so ode ye abaya yi eti my lady nya da minim say nya da sɔre a be frɛ kokoti asamoa no onya asɛm papa bi meka na we di asɛm we kura de sanke ye kan nka nya say ye so ne ai ne so wadawro ma enye den ya oni ha abije mu me hu de yes ye frɛ eni pai woni ha ye den ye nenti ma ya mama mani na ho gradis was a grace ma wani na ho wate abaya fefefe kama hwe otu agu wachi bibia nyame adum ama obi ale na fa won sanya adwuma na ho soso nti no Paulina we are my name my lady me manual examination enough na awro star say aturopo no nufu ba ko cha aturopo pa cho mon kata nani mame tu nufu we nyina wa nufu ya madia natural na Gloria o ma me di oba ha ne nyina mebusem asana mama judgment no agi sika open ade na ma boga no nennem net say na topabuom ada wodroma mam woni ma topabu yes boga so eya omne meda sebie so ebinu mo penye je ho pa baby eya ojije ho pachan oni monye je ho pachan na ranso no ya utumi kosai ada woroma 3 adwea utumi kwatre rounds pachan na wono star be na opa ode mano star bia abakade said ya utusun ya ubu kama no dogi pachan kama na wabuka na unufu sen ho na ewoso nufu oso ti obosa won safase no wamia unufu eya wa pachan as a family kia ben people abrampa my lady here ade a we I am fe o wasa chichidi achin here very fun to my lady we anu ene say people family kia ben my lady kono why ade o unim my lady abrampa my lady adwuma hada my lady anya ne sa wo ho de am nsuro Messi sa baby aka e ho no me de papa uzo me say people what bodogi pachan nani tedu yaso pachan ewa adi ewa come hey we okay pachan me okay pa na say no brand wo de Gloria open ana woni ni mienu ha na eja ne nyonko na so no na eja me ntie so ka wo de nka open mo frɛ ba ma o mo mienu de wa ye mo frɛ nem na ye assembly ya critical eja samoa yesrɛ wo akora asɛm a wo ka asa gron so emu oya sakola keto antra ne na twempram ne na koya boss wa ma ne hye akire wo so do yeraba etu aba ofie wapam no wo bawdua wo bawu wo bawdua achem woda bonware kasa awere ne achem asene wo broni abroba ene adim wo de bro nu wo bawu nyankema su tene wa ne apetesu wo broni abroba na ne adese ba asamna ye critical anoshi emema mo hwe mo hu yiye na mo padufudie akra 13 years wo yese de ye betia na ho soso etu uchia no ka so eti abaje adi watu ni na twempra ne na yiya gu kofa o yira ba oba ya wapam no oba dia wu obakokra yo so mame nyankopo enshawo pa enanso ye de nchia kese e be free Dr. Banho edi ama yahwefo ene yatiefo nyina afe na kwa wieye ye kɔ akodi bronya afe na obi yade aka ne ho
ɛno na yɛsrɛ obi a wɔtie yɛn wɔhwɛ yɛ sɛ sɛ yɛka yadeɛ ne yɛka yarehwɛ ne yɛka yaresa ɛyɛ ano wabɔ mmɔden apɛ baabi a ɛbɛtumi atu yadeɛ ase ntɛm na osika ansa ɛwɔ obotom ɛno ɛne Dr. Baa aso ɛyɛ enti nɛ nkɔmɔ a me ne wodie me ma wate aseɛ sɛ yɛmfa yɛpɛ nkɔtoto nnuro ɛwɔ baabi a ɛno nti ɛnam ne wo kasa afidie bi akwasi buroni ayɛ ɛnam Dr. Baa nnwuma panti a wɔde abɛwura yaso ɛyɛ wɔ sɛ ɔmfa nka na haban na wɔdidi dwuma no ho na ɔmfa nsɛ nipa bebree yadeɛ enti ne sɛ wobɛwura saa afidie no mu a wona ase yadeɛ no adi wo ho mfie bebree a wohu yade koro a wobɛhunu sɛ nyankopɔ adaworo ma afidie no yia wura mu akɔyi wo yadeɛ no pie na yi pie nso deɛ ahaban wura deɛ ohu yadeɛ no a na ɔkɔfa ho ahaban na ɔde abɛka ho na yadeɛ no akɔntɛm enti nɛ sɛ wotie me wohwɛ me ebi afei na wode wate Dr. Baa na watea nanso waso ayɛ den sɛ wode wo yadeɛ bɛba ɛnɛ ɛsɛ sɛ wobɛma waso ayɛ mmerɛ na wo yadeɛ no atena wo so no atumi akɔntɛm afiri nipadua no mu enti wohwɛ yɛ nɔmba na yɛdidi dwuma no ɛno ɛna yɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 where your Dr. Baa number you did juma ewo yaso ye ho enne me no wo kasa de wunim se wo pe Dr. Baa me si ye wo Kumase Atonsu Agogo Kumase Atonsu Agogo Aban hospital na wa Atonsu Agogo na chi me sre otie ye ye ni hospital inside me say enani 3 days ma me bi atimi akotena wa ama o think na chese oba ho 9 obedure ho be 4 me sre me say ye hospital na chi wudi owuduru wa buso ma moton no mani nyina se o hwe Dr. Baa ubo odin a ye be kire wo enkowura ba bia afi enkranso ye was Painters Road 18 Junction ehon so ubehu Dr. Baa ewo ho ena awia yi me no kasa de ye ka che won se yesi ya yaresabia hospital enti nipadua no se bibi change wom anan sachiraye bi ana bibi ba nipadua no mu a na asesa ama na afi ama ne wakadam mu a eno ne yefre ne yade a ye hwehwe ewe yaso ye ho na de ye di mu akotena bre bia ye boso ka kire wo se fabra no nipa da sani udompe ena o kasa hwese ye kowura awobre yi mu awe bebe enne obi sori a ne nan no oditia fomu a na ye ne ya ase de mpane bi a wo ne nan enti ono wo nka ngum enso mu na obetena se kakra bi a obeyes wo sori ana aka wo no enti obedi be de wo kora no ntimi nyante yie na oka wom na oka wom adwere woni tirimu ane se a ne de na eyami ada se bi obi tumadu ana da bi whether ni ikosi anasasa bro therefore rheumatism no waka ne ho na fe na so ye hye na nani so aye dendenden fisa fe no no so bedi ne mere woni paduanum afe no obeche se wo maba wana na wo ye na fe de yade wo ho enti Dr. Baa say sasa bro ana rheumatism a nipa dasani ena ama nipa bebere nka se age aboso ama ne obi sori ana ni nanim ni nipa paduanum mututu no na ye ne ya eno ne ye ka che se ena wie ya me no wo ka se wodo na si fom na aka wo eye wo ya ama ne wuntimi nante a ani da so ho ani da so aba me se wunim dwuma Dr. Baa timi ye na se nka wodi wani abetete yaso ye ho ananka wo hwa aka yade kan wanka betu Amerika na de wani a kire Dr. Baa ho enti obi asasa bro di nya enama ne wode ne nakratia fom a enyeye ene obi ne nsa nyina ye ne ya wo ye ne wo hwe enyeye yo kan se ne nsa ne nya accident bia enso obre won nsa ne mu ade ne me ka kire won se yaw na abewura nipadua nu no sasa bro eya ade edin kan yetimi be haw emre ya mu enti fabra Dr. Baa ho na fe yemfe ahaban ne tu rheumatism sasa bro ne free nipa da sani mu no entum free mu na fe ho nto emo adwene nsi so da se yade bi ni aduro me se asem a Bible ne kan ye kire se yade bi e wo wiase bia wo na aduro nanso wo hwe na wunhunu ba bi kura benya na eno ne kire se wo kase ne yade no eni aduro enti Dr. Baa se wo sasa bro rheumatism no enemi ni woni nkomon fa ho pa efise ne eno ma ekoso wo nipa da sani ho ema ye wo ha nipa bebre no eye sasa bro yade enti wo bepie yaso ye ho a omo ba nyina no eye saa o ha ne amanie bia nanso omo ba enche na Dr. Baa so ano na fe omo nso sasa bro no afiri omo so enti na awia yi se ye rheumatism sasa bro a fabra Dr. Baa ho ye kan kwanhia eno obi te kan wawu wanya kwanhia ama ne namu dumpa bu obi moto ana ote so odi akonya nkwanhia obi na afuom na okoye
okonya nkwanhyia makase ni mu abu me say ena wutie mi tete no anase nansemu na obi wo ha ne kase ebu no de ne namba bi na akofa nsem bebre me se nanse ababa wo bi ba ho pa na hwese de ne ho fe ama obi atimi de ne kase agoro medamase edi ababa wa ne dem a na kyese wo hwe kra ne nisu atataw nanso enne ya me ne wo kase Dr. Basi se wo obi adi udam na se dem no enye yi ma wo abra ya so ye hohwen ye semfonso obi a wayan fonso ama ne nan ana ne nsa kase no adi dem bian oba Dr. Ba ho a ye be chew se de esi de kase esi kase so se de esi sete kase ana dompe mu abuo no se de esi kase anima ne yeye no eno ene we aso ye wo enti na awie enkoma me ne wudie ne se wanya nkwanhia ama wunamu dompe wonsem kase e bia wura wusire mu na abu a ni nyina no de ba Dr. Ba ho a ye be hwew ni atoa ne yie ama ho ato ene obi bon na jonku no eya ne ya etutu no hwe ye ka adwonku a ne ye ka nipadua wata so ha no ba wo ha no elinki to sisi no ho ne ye fra no hebon wa dwonku na no yade bemu na keka wa obehu sa wewe eno na obehu sa manipa bebre bubu afa obenante na aka wo awieye na afa obehu sa wontimi nante biem na ni nyina yo hebon no enti obi na dwonku eye na ta so ba ne sisi wo ne hebon no eye ne ye tutu no mpo ama na nya ene wa kadem a wontimi nsole nante a oba Dr. Ba aso ye ho a ye meka cho se dia haban betoto so ama ohibon wa dwonku na awewe ama ne nante ho kra ye dia ma no ye dia haban ma na fifi foforo ama wonso wa ho den aba nipaduanim ama wonso wanya wo fa hodie afiri yade bia ama ne wa dwonku no ama akadem no afiri so afa stroke fo ntie ne ye obi a wanya stroke yade bia de na to dem an nsada no ho wontimi nante ye no enna me no kasa wudi wani kire Dr. Ba ho a ye sasa yade ni nyina ama nipa da sani a wanya stroke no afiri ne so amono so ehwo ato no afa etie na hye ne so se wo diabetes se kire yade a yade bibiduro to ase ye ma ne beda normal ne a checho kwan a befa so a wonkofa sa no mani nyina ma ho enti na me ne wo kasa Dr. Ba se obi o wasi kire yade ana diabetes bia no onfamra yase ho na afa ye hwe no ema ho to afa obi a wanya adwurum ha oba Dr. Ba ho a ye behwe no afa bema wanted wo de wuntimi ni enko wanim na ade na ko na se wuntimi mfa ko wanim ye ete se de obi aye ya oba Dr. Ba ho a ye bema bema na timi agina ye mesrawo ye hospital ya resabia enteje number no na yade bia ya modi e woni pada sani ho no fabla Dr. Ba ho na ye hwe ye number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 083482 Dr. Bawo Kumasi Atonso Ago Aban Hospital in Echi ana nkranso ye was Pintes 18 junction Mr. so hwe sa bia pa eye papa wo yade be kodia na ne baabi ani da so wo eye ba so mame yankopon hya pa ye de atiefo nyina ase se yada se pa Dr. Banso na motene nka no ane nana bram patrante na tontem yo my lady medase nyame onhira obiem my lady abebai ankonye boni bia kwa beso my lady ukoye kronkuma anumu a akra no 12 years nyina omutime wo na ne ba hye na chimpinka 13 years de na no ho so asisusu nkonye boni bia eti one na tene mfie miensa my lady mame kaze me nkyere asamoa omuna samoa za no meka nya sompa omuna samoa we de o abrochire US abrochimem ye kaze me nkyere no akoda onyimi se obeka che se ope no na eji ni hwa ade a wo ye wa na o ya akofa asema ma ho esa akola ni kwan a ofa so a ope na akora wo ne na da no my lady akora ni nuru emfie wo senka bema ene ne tena na wo ne ne da enso wafo so ne na tena na se you false free my lady ontimi nhye mra odie camera hye badwom asema na ye to aba wo man mu akora wontimi ntubi to no antimi nhye mra ma ne ho Ghana mra na make adadu nsia wo betimi ne nada but ye nwale no my lady no onyan 13 years de ono na sem na my lady abrochira asem no ene oba bia dodo na o ka kire o mu abrochira obedi akire ye abronye bebe my lady ememe omo abrochire omo wayire omo agi omo ho ba Ghana hey my lady afa no betu agu amanfo gas so agi omo afiri omo zem omo kwa na ma na se pachew ye be se kokote asamo ase ba bi owo bia no so ote yenka producer friend no omyene ne nkasa na asundwe mra akrami me dese my lady o ka se so wa metua de opama na obebo ne bia my lady
What for a promise? My lady. Madam preaching, my lady, no me na me near Brantia or Dubai Casey. Or see, or dada, no, Nana Kwame, or dada again. Umbeba, Babusa Penny Cross or Beba. Now, Mabusha phone, many Busa Penny They say, a bay jetta, Nana Kwame Dubai, near my Woyano, what use? A dorsal say. It my lady, no, Manu Besino. Nana Kwame so body open or so dada no. And you or dada cray. What's the boss of our malady? Obi so bo no and is which make a brapa no dear boss. I say, my lady, Kawali near Jack. My lady, Quire, a brand tender of a and try you. It is so what me a castle or babuan on one and I could do baby a do my lady. O body do over Bossema was sent on Kuano, or Bodiane Becuno, and found the sacred Dinisika. It me, mammy, as soon as I catch her, no. Send an aquam, a friend, or to try Ampia, my Bonidia Kuno. We want says what we are say. Wauba baby is any pana my lady. Omumati says a Bema Copena. None near Bremen and near to Twagunism, nor the woman on police station. On the Wabaye, Ejan Ho, as I quite Rambroni My lady Akabi bin Chenana, Omrami to be Macrana, come Antonia. And this old Bonidia will be my lady. Robert Rubricants. Engine oil, papa. Court Nakotobi. It is said Fagum na baby Ukrobia engine about do come and do could do. Can and found second to Anaka say, Nedio be a Robert Lubricants no digumu piwake for say 3P. 3P. Konakwajibi. Kasiamro Swanti she 3P. Lina 3P. A twa. A show a pie. Coco. Konakwajibi. Bia and Chamfa. Buabusia. Let's say Busiano and Tobiko Fee and Yabusiano 0248928824 Boris B. Brunye and no more yadi no one ye did. Akokonam. Na kwa nyina bi wo ho. Konakwajibi. Dear Jane and the dear Mrinina. Konakwajibi. Bomodian Sober Fresh Boris B or 0544444453 Dawood Herbal Clinic. Doctor me penasam care. A Joso Krapa. A honey in a dear nature. Jimmy no any Jimmy. And your one sa. Na yade bi aka said so amo yade dia na nkyerese won sa why mere won pembe kono kwaji bi unu 360 no na do ontiment ni twitwi 0241244012 TIME eye time malaria mo edro tata hwi kono kwaji bi ensansa atiagu wajapade ho kope bi lefa srasra na wo mu bi kwaji bi na so betu ase ede amawo me pa cho number no 0244417669 Joycam Roofing Company Limited. Ye ba be boy da so bro nyem o se ye boy da no so kama. Standard sheet. No mo mehwe ma wo. Also be ba ma free estimate. Ko. Onye o she. No mo me ne kama mfa ma wo. Ye trestles any woodworks and so. Ne nyina da ye bi. So ko ba am pa ba me any police station there me hwe tachiman. Ye wo ahensa brigade hwa 0540125816 Sarakoba Unisex Fashion. Bro nyem ho ne nyina di ani che ye ko. Na yakwaji ye ne ma ye ntade. Bia ye ton ho bia belt nkoda ne mampa boa kama ye nyina ye nkɔ ho bro nyanti o ma 10% discount 0247972115 na onso ekoma Mr. Akuba ho na koje wodie me pa cho ye nti birthdays na ye mie like kakrama ye tief na ensem no pa cho why ni di de say nana Ohene wa Joycelyn uchi African Rural Bank PLC so ame Minister IBG na ewe no so na me sha de man yanku anim Benjamin Williams dodo na friend Osofo bi Nash na yere Madam Vivian say na wudi wa wudai osoro nya me shira e de ma kwan so nkoso enko ahoma so 0554931931 semu ya na ya boro so hello ahunidi ye hello Eje wudi yeti o. Hello. Ipacho ni ha adabuduma. 0554931931 na emhu de ekoso ede maye. Oh. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon Pacho wudi yeti o. Who Boko S5? Yes, right. It's you. And if I show
what lines in the cram now. Why? Line now. Gloria, me pacho brano, unim nebusiafo. Pacho Dabi. One for one chilo be a Dabi. Na brono ben and what is on. We were never quite estate. He estate. Pancrono. Ah, honoti. Pachan. Aya samo. Na di enti na be ma tu kwan. O mane wonya orange. Upa so wo kire se bra ne koi wat na hokwa be ma bia ne wonai. Ewura dua na so be bone ho wonsam o. Odi be ma bia nai. Nso de se di asem. Ena me sinti odi be ma bia nai. Pacho Dabi. 3 years abai what se wa unufo awro se turopo no. Unu be ma bia nai. Pacho Dabi. Obua. Ampo Pacho Mami. Minchantro. Ana ti ho twen no. Eni pa no wo ma no. Ti na ti ho twen se o twen se de twen. Someone one can't jam say Oni wajai. on the Medjai. I know catch say in your maba, we know a crab. Oti ya na sanoko. Pachan. Hey. My lady Nameka, no say we in an adao. Said he. Into a bonny dear Ubicuno. O say, Uko you near Maba, or brown queen near my woko. My lady, and any pantanasa. A man may be a yen, maybe my lady, and jay cry. We o bonny dear Becuno, my lady. Odo pay for market down a mention man unco bonidia. What one more of Wabba Cajos are catching a woo. What that dano? And found in Fiano wa, ye castle will beat me at Nebematra, my lady, what that dano? Uko ye near man a tema ba. What's your walk as you brony crum? Na company be my lady Cateno, some impel beam. Then I fay and not done no mrefia o say, or bow how you know. Cano cranny chacolan, me wa yere. Opa no better one pew bejai. I'm not for me, man, Brunia Bebo, Bebe, my lady. Yen to a mufu. A branch be or 2 more when he capre. Now, I'm reaching for a buyer. Not woman don't catch out to no monam, no more Jim Crawford guys if you don't say. Not an answer on the house. My lady, a quite more fast when we can get to a baby. A 2 again, no one to me and Tata, Papa Biamana. My lady, will make no about Tata. My lady, who seek out you, my young who seek Kesha. Tiatarina Kaobane Persicane. Omuromba omiki tu abitua onani abebre etu ogara bia bro bagina frunsem ti ma lady yentu omofona omo ni omlem omnu omoyire momra metra ma lady you obi abaso. Hello. Pacho so mama ojuma matrase yo ya joso eta mo chewu abaya ne de na welcome eya awe ho nanso me abaya ya watu enti wo betumi akase mo show yi adadia mo ye wo mo nte se emrantie no ATC mai na wo mo ba mo dia ma wo nti wo mo ye nte ya mutufo esanse mutufo mo ni mo se wo mo ba ho no mo a mo beka na mo adia ma wo mo nti no chese ya yi agire se ya firi ye konati ya mpa bla papa mo ye be ya no na se me ma ni show ye nia ya dia ba ma mo adia ma nti ama na ya no nketo ani nyina ya soro ye tiri ye de eni so ma me da ko mo ba mo mpai wo mo ani na se wo mo hu se wi ase enye ma me ye pa ko wo nya nti adu ayi wo se me ne be ma atena na wo so be wale ni je tunya wale anyi sa ko yegu mo ba kama wo mo nti ye wo mo dada eni ti ya kan ya ma me ye ade ye nkan mo mo sa kan no kura kire wo mo hello me pa che udi yentie o udi yentie we hello ejam pa che udi yentie o hello yete onka o kasa uti ho dia emo hello edushuma enko wai me da se mommy
area yatwa we de ntia efri educhwa Herbal Center aseye emo bibia otie na osanso ehwe nyankopon hyaw sede bia Sompa Nkomo futusem owo mu ni adesuade ewo mu no wonso wo fa bi na wo de ebo wo bra nanso ye kasa nso obi hu do no enti program no ko wonya obenya pay attention pa enso honam yawa wo namu anane yam ko obi create me obi yam timitim na ede wo how bebre ede abre no nyankopon adom edutunwa Herbal Center so ye ena ye do ekọ na edutunwa so de ye duduru ho no ma na wa wo hu se ayam tim de yiwo ne ebeton kwanta apai ama ho ato yamma me ena no wo betena hanom ekasa na nsa ba bia wo se menya mfie sei nyankopon efa yamma me so ede edutunwa bitters eba edwaso no bitters no na di kan ba ye etre ena ode capsules no ebeka ho na adwuma nyankopon enam enduro ahodo a ye maame edutunwa ede ba edwaso no edie no ye yankasa duru ba bia na ebo adwe ene ntiase so ye ya edutunwa na adwe sa mete na ye nwo me dabi 40 years and above 40 plus let us aduro no anyini nanso aduro no da so ebo adwuma it is wonya obi a wanyini na wodo ho ebo ne seya let us obenya futu papa e de afiri ne nchen enti edutunwa bitters ene ne capsules no ya to eba be ka kire wo se aduro no eda so ewodwa so a ebo adwuma den kama pa ema asumdwe eba ebi a wo ye young ana ebi a afi na wo ba 16 ni 18 fo ne de ye ka edutu anhwa ye de ma okra obeka sa aduro be ni enu nti na ma me se wo se kwa nachi akofa tetede no esa de abreye ye nyina ye nim se edutu habitats de eyedudo kroje enka no ne ye de asibuchi aso na anopa no kwa ya se bia ma wannom wangasa be hu se wona na de be ma wansa na wo be school be dru anwume anopa wo betimi agya wo nan anwume wo betimi agya wo na ebi kura wia kura be se agya ama wo wato enso ne nansa na akwala no wansa no amfefe drama no a ontimi enyane nan eneye maame se yensa nkoye chibi mu na yenkofa edutunwa bitters no emra ye ne yesi yesuro ensu adronom no wode capsules aba maye eno ntini ye num de anopa bi eso we ya ne yi ba ko ne de ato yanum na ye ne ye koro no eno ntini se wutie me na yam timpa broni se constipation how pa wo je wo a engia ene aduro bia eye edutunwa bitters ene ne capsules no ewodwa so ye papa no mo to aduro wo trog so Herbal mu wona susu aduro wo mo pampam woni abrese wo pede ono mo bedie no edutunwa bitters ne capsules no egumu bi edu hia obi ase me pa atwo wo edutunwa bitters ena me person se me yamatim me fiti krosam ni nyina aye basa me pa atwo severe waist pains panso so no ye nom edutunwa bitters ne capsules a eboa ye pa me kasa ya so obi e ben wo bia no ko na kwaje edutunwa bitters anasa ne capsules me sraw ene de ani ahobrasiem ene capsules no ensa ni bitters no enye to paye no ensa ni nsuo no because ni nyina eye adwuma ba ko ti se wo pensuo no a je eno wo peto paye no ana capsules no so a na waje ankyerem se obi wo ho no mokwa na waje nsuo no ne capsules ni nyina e de abomi pacho da bi ye nom emfa emom sa ya ma me number no 0599 eno an the good TV no so ne bia na wutie radio no the number no 0599 415 191 0599 415 191 na say 0544 174 461 0544 174 461 bomade na number mienu bia no fa na ene maame enkasa ukoto na waka ho a edutunwa capsules anase ne bitters ena ebeboa wo oba wo se mebu mensa na yaw ewo mpa mesis no kra entimi ma enso pains a wo be go through no te se bosome ne beso no ne ye de wa ye calendar ye maame se ene edutunwa bitters ne capsules nti ne nyina emfi wo so enko ema ho ento ye maame de edutunwa bitters ene ne capsules ba ye no te se wo de bedi dwuma eno nti wo wie no hwe ye system Ghana ene malaria de obia enya bi malaria de ni pato na nanom onsia do no me pato ye kan ya echen accident de ti ani de ani awbraso ye maame e de edutunwa malames nso eba edwaso edren so no wonnam se wako hospital na abusia yakacho say malaria typhoid ena edi unya me se kope edutunwa malames fever no eba na ede ahomre abeto so na ede ani subire abeto so obi se manum ato amintimi ni de aduane si nanimu a oja ho akwakodakom enye wono a me pacho edutunwa malames na ebeboa wo ama wonum ato no
watimi ate biadi eba sa wo kokete so kra wontimi enna na de yaw abrew typhoid ni nyina no edutunwa malamis ena ebeboa o mepacho malaria de ne de yeni capsules bia wo ho eno de ye nsuo nko amsew enti wo kɔ drugstore na wo se wo pa edutuwa aduro no a capsules no de ka ho eye edutuwa bitters no eno nko akoko de no ayamtim de no anase sisiade de no eno na capsules eka ho na emo malaria typhoid se wani subire waye mre na wanu mu ato na wo pa aduro na sisi a waso we akɔ adwuma de eye edutunwa malamis owie ye no eno wo se da bi ma me fa mogyaduro no entato sanse malaria no eba ya na wi mogya even kokokura mi wie mogya sanse obi wo ho no mogya ne nan mogya ti basa na awie ho mogya na ese mogya no we ho enu tie ma me tena se no no soso keka haban no bomu ebibiduro a yaye no mogyaduro ya ma me na di kan ede ba ye edutunwa tonic eno nso ewo dwa so enu tie adure mi ensan nyina wonya bi ewo fia eye omba no mema nom wo ya abofra wo buru fie dumienu konkon ade a edutunwa ndro wutimi enum bi sa wo nom a wonyam a wutimi enum adure nyina bi ema ho to na emo nyam de am se wani de ni ambrase mu twen kosi sa obewo anasa wo ma akwada no fu a ma akwada no stage bi anane ya ma men kasa number na egu tv no eso no ebi ana wo pa adure dudu atu atom number no 0599 415 191 0599 415 191 anasa 0544 174 461 0544 174 461 Freya mame na je enchiremu bi a wo pe enu ntino unum edutun atonika oba wa fiti kro no ebebe yie enu subirie ni nyina ebekọ ebeboa ma oba wa wodie mu kro etimi asiesim kama esanse eye bibiduro ye wie eni asida bi ye ma no nso ho aye nuanom mema no ye papa nom ye bedi Christmas yi chese ma ne kobro nkofo pa me pacho ni de ni ahobrasiem sa wo pon wadwuma a wo kofie na wodofo yi wo ho no bo modien na bo wura so biam o so pe man kapo capsules a efri edutunwa aso ye edre nso epoa emema bebre eno de ye mema nko a me so bema wo ye responsible bema ehwo asem na ye kan man kapo capsules bema wo no eboa biebie wuntinim ma bema ye bema ma ofrom pa obama opiafo wani gie etimi ewie opeye so bi e wo kuma se kroduam ha baby awo anaga na de edutu endroi enye na ewo honom ne nyina ne se obefa number ya egu tv no asie anase de amebobodi ama wana masori no bomoden na ene ye maame enkasa ne nchiremu bi a wohia eboro de maka nyina so no wone maame akasa ama hwato maame number no 0599 415 191 and 0544 174 461 freno na enini nkomo medam ase yedase so by do chimo erade hira he me too for gloria he wabrabo yi she wabrabo yi ka wo ya bai wa fefe bai wo brom eti sa de ye course wo ma me ya we pacho da bi wo ma me nim de ye course pacho da bi na wo ne ho anete ni mi nua panyin na je na ma me we mamonia wo we won kan ti no sister penineti pacha no wabo na mane na bi ni aboshi nyina wo sister ninim pacha daddy se we we school nana pacha na wo beto aso na besu adwuma o mento aso mesu adwuma chese mu bie ni ho eno ane so mo da mo nam ne ye wo honam se so to edi obo na ham ni tufu ye se bo se tie ni se tufu ena boga wanyenya nyenu anonom en wo di ni rough hey mo be wo en kra ma ba my say free da doko ehu maledi anabrampa maledi ehu papa akwara samye ma homiti sakola keto entre na ya me ya sai bije efre nipa na wo so wadwumem na ka wia we pa ka wia we kono an no ko obeji bi nenso ye nyanu nti no ye de ye afutuo ne ye de bema wo na ye ne bra na kasa wo kokuam se de waye no
Ghana mra etia yebetumi achew because akra no osha papa enkwa wo mane so 05549319. Hello. Good afternoon. Afternoon, my dear. Udin yentio. The morning. But I want to wear a program. Aye. The Patra Bayana, some of them say, make your margin. Yet you. Now, I buy you on. Sit down the daughter in a day. Or the motor money and buy you on the money in the camera. Because Sister, you're judging on an akumashi. Sister, a young man, you have an akasa, with that 1 penny. And so you have a young day. Sister, more coming. I will have to school. And then memory, what that down there, or better than a corner of the person in Tabacan, or that person, Mamma Takan. What do you call Mamma? Or better than we really don't know. Or better, I gave them, or the patrol, no, or the Batasi, a corner of the person in Tabacan, or that person in Tabacan. It's a strum. Money, Akolan, who the mountain of woman and Catamay. Now, the one that you have put him and you go to wash it. Yeah, that's the answer about. Hello. Hello, Daddy, my. Yeah, they are about to design. A radia do me way pa. Yo, money at you. Yeah, that's your son. Maybe the Nanapia. And I eat you, Adaro. Hello. Nana eat you, Casa. Yo. I'm a Bofana. What did I buy? I'm sure some of them. Number one, Akolano or Akolabone. Ayo. Number two, Akolano, Moy, Jessica. I told him in the to Number three, Akolano. Who that mapping me, Mr. Professor, the year to pay our stammer. Only a branch of the that's I said. Almost I don't know what I'm saying. Papa call and some of you full. It is a papa call and some of you full of good year. And you're not on one financial beside the question. It is also a Kobobia. Only careful. So that money quiet of Kobobia. She can be a vegetarian or no. Ayo. And you end that one. This is a champion. Hello. Hello. Pachodi and you. Pachasan Christopher Mekatafe IPT. It's you. Na ababa one. The delivery say an ampla naba. The woman is so almost so champion a year. Them man so far. Keten the 10 minutes only the matter. That's what Tata wa. Or Kachan so what you are that I'm the never mamma. Now the we do in better. But I see the woman. I don't know better. You know also benefit we are for our much. We are for whom say when they be matana. Yes, I will show up picture and one so when I judge me say, who say baby I met to me them and I only the man for Nadia. We went to time on him. Mumiana Moti Mude. That's a woman and a Moti Mudenes or not watching or who say, they will know what to do. Yeah, she's going to me to us. So who are got the woman in Rosima? I go up again, but everyone. Asam no. I'm going to put it in one. Kesi abusia for yenso asi. Yesode e magudie mfo aba beto aso pacho fa commercials ni mai. Sompa Nkomo. Yesode why?